مرحبا بمتتبعي هذه القناة المتخصصة في توقعات طوطوفوة وكوطي سبور. هذه توقعات وتفاصيل البرنامج تقديرا للجهد المبذول. لا تنسوا اللايك والاشتراك وشكرا على المشاهدة حتى النهاية. أصدقائي السلام عليكم، هذا برنامج مفصل لطوطوفوت. لقد قدمت لكم معلومات مهمة حول المباريات من أجل اللعب بنجاح، فما عليكم سوى إبداء الملاحظة وتقديم الشكر على مجهود المبذول. أهم معلومة توجد في آخر الفيديو، وبالتوفيق للجميع. شاركونا آرائكم وتعليقاتكم، لا تنسوا التعليقات، حيث في بعض الأحيان نضيف فيه مستجدات التوقعات أو المباريات التي يتم تأجيلها أو إلغاؤها، استدراكا لبعض المستجدات التي يمكن أن نستنتجها أو نلاحظها. ومن جهتكم هذه ليست قناة ربحية، بل هي من أجل مساعدتكم على الرهانات المناسبة والواقعية من خلال ما أقدمه لكم من معطيات وتوقعات. وهذا لا يعني أن توقعاتي مربحة، بل تبقى توقعات قد تتحقق وقد تقع بعض الأخطاء. تابعوا الفيديو حتى النهاية واستفيدوا من جميع المعطيات السمعية والبصرية. كما أنني قدمت لكم هنا بعض النصائح التي بحثت عنها من خلال شات جي بي تي. لا تبخلوا عنا من خلال التعليق أو إبداء الملاحظات ووضع جيم حتى تستمر القناة منكم وإليكم ومن أجلكم. دعمكم للقناة سيشجعني على الاستمرار. Pronostic Toto-Foot 12 000 semaines du 14 octobre 2025 avant 17h. Match 1 Nigeria-Bénin pronostic fixe Ono. Match 2 Afrique du Sud Rwanda pronostic Ono. Match 3 Qatar Émirats Arabes Unis pronostic triple. Match 4 Arabie Saoudite Irak pronostic Ono. Match 5 Espagne Bulgarie pronostic fixe Ono. Match 6 Turquie Géorgie pronostic triple. Match 7 Irlande Arménie pronostic Ono X. Match 8 Portugal Hongrie pronostic fixe Ono. Match 9 Andorre Serbie pronostic fixe DOS. Match 10 Lettonie Angleterre pronostic fixe DOS. Match 11 Sénégal Mauritanie pronostic fixe Ono. Match 12 Maroc Congo pronostic fixe Ono. Bonne chance. سؤال جيد جدا. عندما تريد المراهنة على مباريات كرة القدم، فمن المهم اتباع بعض القواعد العامة لتقليل المخاطر والرهان بشكل أكثر ذكاء. فيما يلي بعض الملاحظات المفيدة. التحليل قبل الرهان. 1. آخر مستوى للفريق، شاهد آخر 5 مباريات ذهابا وإيابا. 2. المواجهات المباشرة، H2H تواجه بعض الفرق دائما صعوبة في مواجهة خصم معين. 3. الإصابات والإيقافات، يمكن للمهاجم الأساسي أو حارس المرمى الغائب أن يغير المباراة بالكامل. الدافع، أو مباراة البطولة الحاسمة، أو مباراة بدون حصص، نهاية الموسم، الفريق تأهل بالفعل، أو المباراة قبل بطولة أوروبية كبرى، خطر التناوب. 5. أسلوب اللعب، بعض الفرق تسجل الكثير ولكنها تستقبل شباكها أيضا، والبعض الآخر دفاعي للغاية. استراتيجية الرهان. 1. تجنب اللعب بقلبك، لا تراهن فقط لأنك تحب الفريق. 2. تفضل الرهانات الفردية، 1x2 زائد ناقص 2.5 هدف بدلا من المجموعات الطويلة. 3. قم بإدارة رصيدك بشكل جيد، لا تراهن أبدا بأكثر من 5% من رأس مالك في رهان واحد. 4. ابحث عن القيمة، في بعض الأحيان الاحتمالات ليست عادلة. على سبيل المثال، فريق صغير تم التقليل من شأنه ولكن في حالة رائعة. 5. تجنب المباريات التي لا يمكن التنبؤ بها، الديربي، نهاية الموسم، الكؤوس الوطنية. المزالق الشائعة. الاعتقاد بأن الفريق الكبير يفوز دائما، المفاجآت المتكررة. لعب عدد كبير جدا من المباريات في نفس الوقت يزداد الخطر كثيرا. اعتمد فقط على التصنيف، تحتاج أيضا إلى رؤية الديناميكيات. مطاردة الخسائر، زيادة الرهانات بعد رهان خاسر، خطير في كثير من الأحيان. باختصار، التحليل زائد الإدارة زائد الانضباط يساوي مفاتيح الرهان بذكاء. Remarque générale. Dans beaucoup de matchs,
Le but des deux équipes BTTS est une option plausible, surtout quand les deux équipes attaquent. Les rencontres derby ou classico, exemple Milan vs Napoli, Juventus vs Atalanta, sont plus imprévisibles et un pari prudence, match nul, peut être raisonnable. Les favoris à l'extérieur ont souvent une marge de surprise limitée, mais prudence sur les scores larges. Très bonne question. Quand on veut parier sur les matchs de football, il est important de suivre certaines règles générales. Pour réduire les risques et parier plus intelligemment. Voici quelques remarques utiles. Analyse avant de parier. 1. Forme récente des équipes. Regarde les 5 derniers matchs, à domicile et à l'extérieur. 2. Confrontation directe, H2H. Certaines équipes ont toujours du mal contre un adversaire précis. 3. Blessure et suspension. Un attaquant clé ou un gardien absent peut changer complètement le match. 4. Motivation. Au match de championnat décisif. Au match sans enjeu, fin de saison, équipe déjà qualifiée. Au match avant une grande compétition européenne, risque de rotation. 5. Style de jeu. Certaines équipes marquent beaucoup mais encaissent aussi, d'autres sont très défensives. Stratégie de pari. 1. Éviter de jouer avec le cœur, ne pas parier juste parce qu'on aime une équipe. 2. Privilégier les paris simples, 1x2, plus, moins 2,5 buts, plutôt que les combinés trop longs. 3. Bien gérer sa banquerolle, ne jamais miser plus de 5% de son capital sur un seul pari. 4. Chercher la value. Parfois, la cote n'est pas juste, exemple, une petite équipe sous-estimée mais en grande forme. 5. Éviter les matchs trop imprévisibles, derby, fin de saison, coupe nationale. Pages frequent. Croire qu'une grosse équipe gagne toujours surprise fréquente. Jouer sur trop de matchs en même temps le risque augmente beaucoup. Se fier uniquement au classement, il faut aussi voir la dynamique. Chasser les pertes, augmenter les mises après un pari perdu, souvent dangereux. En résumé, analyse plus gestion plus discipline égale clé pour parier intelligemment. استراتيجية الرهان. 1. تجنب اللعب بقلبك، لا تراهن فقط لأنك تحب الفريق. 2. تفضل الرهانات الفردية، 1x2 زائد ناقص 2.5 هدف، بدلاً من المجموعات الطويلة. 3. قم بإدارة رصيدك بشكل جيد، لا تراهن أبداً بأكثر من 5% من رأس مالك في رهان واحد. 4. ابحث عن القيمة، في بعض الأحيان، الاحتمالات ليست عادلة، على سبيل المثال، فريق صغير تم التقليل من شأنه ولكن في حالة رائعة. 5. تجنب المباريات التي لا يمكن التنبؤ بها، الديربي، نهاية الموسم، الكؤوس الوطنية. المزالق الشائعة. الاعتقاد بأن الفريق الكبير يفوز دائما، المفاجآت المتكررة. لعب عدد كبير جدا من المباريات في نفس الوقت يزداد الخطر كثيرا. اعتمد فقط على التصنيف، تحتاج أيضا إلى رؤية الديناميكيات. مطاردة الخسائر، زيادة الرهانات بعد رهان خاسر، خطير في كثير من الأحيان. باختصار، التحليل زائد الإدارة زائد الانضباط يساوي مفاتيح الرهان بذكاء. Très bonne question. Quand on veut parier sur les matchs de football, il est important de suivre certaines règles générales. Pour réduire les risques et parier plus intelligemment. Voici quelques remarques utiles. Analyse avant de parier. 1. Forme récente des équipes. Regarde les 5 derniers matchs, à domicile et à l'extérieur. 2. Confrontation directe, H2H. Certaines équipes ont toujours du mal contre un adversaire précis. 3. Blessure et suspension. Un attaquant clé ou un gardien absent peut changer complètement le match. 4. Motivation. Au match de championnat décisif. Au match sans enjeu, fin de saison, équipe déjà qualifiée. Au match avant une grande compétition européenne, risque de rotation. 5. Style de jeu. Certaines équipes marquent beaucoup mais encaissent aussi, d'autres sont très défensives. Stratégie de pari. 1. Éviter de jouer avec le cœur, ne pas parier juste parce qu'on aime une équipe. 2. Privilégier les paris simples, 1x2, plus, moins 2,5 buts, plutôt que les combinés trop longs. 3. Bien gérer sa banquerolle, ne jamais miser plus de 5% de son capital sur un seul pari. 4. Chercher la value. Parfois, la cote n'est pas juste, exemple, une petite équipe sous-estimée mais en grande forme. 5.
Évitez les matchs trop imprévisibles, derby, fin de saison, coupe nationale. Pages frequents. Croire qu'une grosse équipe gagne toujours surprise fréquente. Jouer sur trop de matchs en même temps le risque augmente beaucoup. Se fier uniquement au classement, il faut aussi voir la dynamique. Chasser les pertes, augmenter les mises après un pari perdu, souvent dangereux. En résumé, analyse plus gestion plus discipline égale clé pour parier intelligemment. Salut. Les pronostics ce ne sont pas des certitudes, juste des estimations basées sur les formes, stats, etc. Tu peux les ajuster selon ce que tu favorises, sécurité, risque, etc. Pronostics analyse pour les matchs. Bien sûr ce ne sont que des hypothèses, le foot reste imprévisible. Mais pronostics avec un peu de contexte bien sûr ce ne sont pas des certitudes. Les pronostics ce ne sont pas des certitudes, juste des estimations basées sur les formes, stats, etc. Tu peux les ajuster selon ce que tu favorises, sécurité, risque, etc.
الدافع. أو مباراة البطولة الحاسمة. أو مباراة بدون حصص، نهاية الموسم، الفريق تأهل بالفعل. أو المباراة قبل بطولة أوروبية كبرى، خطر التناوب. 5. أسلوب اللعب. بعض الفرق تسجل الكثير ولكنها تستقبل شباكها أيضا، والبعض الآخر دفاعي للغاية.